Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Mga urip mo Allah subhanahu wa ta'ala, pwede din sa miyakalala pangalimuan wa Allah ta'ala si kung mga mu'min na giyang kutuwa kaya pa kang giginawayan yang kiran urip Allah subhanahu wa ta'ala. Katawan tanong, so kaya pa kataling umaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na aya betadu mga tao mga urip Allah na giyang kutuwa diran di katitidawa nagukababaliran na di siran di maririduay mga urip Allah subhanahu wa ta'ala sa di siran di bubunuay mga urip Allah subhanahu wa ta'ala. Oriyan yan na piya kang giginawa iwa Allah Ta'ala so mga mu'min oriano kaya para tiran o Allah Subhanahu wa Ta'ala nagukiyaw no tiran ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nagyang kutuwa kaya pa kang giginawa ya kiran o Allah Subhanahu wa Ta'ala kaya turuwa kiran o Allah Ta'ala sa kaya pa kang giginawa yan kiran nagyuto na miya kalala utuwa pangalimuan o Allah Ta'ala si kung mga mu'min. Oriano kababaluiran na mariridu ay naguditi tidawa adi siran di perkara di anano syaitan maghurip Allah subhanahu wa ta'ala. Makararan siran sagyang kutuwa kabinasaan nagu kapakanaraka maghurip Allah. Nagyang kana na pangalimuan wallahu subhanahu wa ta'ala kaya pa kang giginawa iyo kung mga mu'min na ginan maurip Allah subhanahu wa ta'ala na pangalimuan na di dapat o bapagkalipati yung mu'min. Taman sa su Allah subhanahu wa ta'ala na pupakita diman niya rektanwanan. Sagyang kutuwa kay aluyan yanon, sagyang kutuwa kitabian maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Nagumia panutul rektanopan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agyang kana na kang giginawai ko para tiya sa Allah subhanahu wa ta'ala kang giginawai sa para sa Allah na awsaqu ural iman pinaka mabagir aga ko to para tiya maurip Allah subhanahu wa ta'ala nagu ginampan na kang giginawai sa para sa Allah na yajidu bihal mu'minu halawatal iman ginani pagkasabapan sa kapag katuuna o din na kapag kailaya o mu'min, kapag kataamin yan o kamis o paratiya, maana kapiya, kababaloy ang mu'min, maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Sampan na pagkisabab, agyang kutuwa kapag tarutop o paratiya o manusia sa Allah subhanahu wa ta'ala. Miya panutulpan, o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aso mga tawa minggi ginawa isa para sa Allah subhanahu wa ta'ala na siran mga tawa titwa magaryari nagusa alungan na mauri na si isiran kepadalam sagyang kutu hadar pa mga pupuro adar pa aki ka papanu asindo mangorip Allah sa kapakapendar pa iranon na ikasigi sirano mga nabi naguso mga siddiqun nagugyang utuwa mga tawa miya nga sa shahid maana yung utuwa dar pa iran pakipendar pa ang kiran wallahu subhanahu wa ta'ala na apiaso ng mga nabi na ikasigi roo kasigisiran roo sa gyang utuwa dar pa ikasigiran nagyang utuwa mga tawa mingi ginawa isa para sa Allah nagu-apya sa mga siddiqun, nagyang utang mga tawa, mga patiis. Naguso mga tawa, mga syahid, na kasigisiran sa gyang kutuwa darpa, pakipundarpaan wallahu ta'ala si kuminggi ginaway sa para si irku Allah subhanahu wa ta'ala. Supunso, babaya wallahu ta'ala, na miya patot sa gyang kutuwa mga tawa, minggi ginaway sa para si irku Allah. Maana agyang ko to kabubayai wallahu subhanahu wa ta'ala si ko mga taw mingi ginawa isa para si Allah na miha patut mga urip Allah subhanahu wa ta'ala sagyang ko to
kaya panutulo no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko mga hadith o yang ko to hadith al-Qudsi maurip Allah. Nagusto Allah subhanahu wa ta'ala na pagkasirong niya nagyang ko to mga tawa mingi ginawai sa para si Allah si ko sirong nga pagadin wallahu ta'ala. Nagyang ko to sirong nga apagadin wallahu ta'ala na pagkasirong nga wallahu ta'ala nagyang ko to tawa mga tawa mingi ginawai sa para si Allah. Sagyang ko to masa ada akasirungan maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Nagumiya panutul panu Allah subhanahu wa ta'ala. Sagyang ka na kitabian, naguminggo lang ko katiro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agyang ko to akala ikipantag, agyang ko to kang giginawai sa para si Allah subhanahu wa ta'ala. Nagugyang ka naman na kang giginawai sa para si Allah subhanahu wa ta'ala, na sampan na, pagkisabab, agyang ko to kapakadaag o mga mu'min, kadaagayran, si isagyang ko to mga tao ang mga surang airan sa agama o rin ang mga ridu airan. Maurip Allah subhanahu wa ta'ala. May sabab ko kala ikipantag agyang ka na kang giginaway sa para si Allah subhanahu wa ta'ala. Na kailay tanong mambuas o agama tanong agama Islam na tanto niyan apiyakis siya pagyang ka na kang giginaway sa para si Allah subhanahu wa ta'ala. Sa piyaki pananggilaan niya, nagyang ko to mga galubog pupaka binasasagyan ko to kang giginaway sa para sa Allah. Lagi dagyang ko to kapamagisiwisaw, nagu kapupaka ito, nagu katitawaga sa mga rarata palayaw, o di na mga ngaran, nagugyang ko to panganta pa sa marata ko pada Muslim uri nagyang ko to kitulak nun uri nagyang ko to kapagumparak uri nagyang ko to kapakasiig uri na kapakadingki uri nagyang ko to kapanuriman uri nagyang ko to kapalalima uri nagyang ko to kambubuno maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Peter Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran at tigyan innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Mata natigu Allah subhanahu wa ta'ala ayat itu mga tawa miyama magariari ayat itu tigu Allah ta'ala mga tawa magariari nagyang uto mga mu'min fa aslihu bayna akhawaykum napakapianiu atigu Allah ta'ala gyang uto kang giginawa niyo di nakapupagariya iyo sa siapa niyo mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Nagu wattaqullaha la'allakum turhamun. Nagu kalak niyo sa Allah sanggula lang sa kapin ng gilay sa gyang kutuwa ini sa parian. Bata bulabaw nagyang kutuwa mga galubog pakabina sa sagyang kutuwa kang giginaway sa para si Allah subhanahu wa ta'ala. Kakalo-kalo at Allah subhanahu wa ta'ala. Uli na ang kanu may kalimu mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sumbatom ng Allah subhanahu wa ta'ala sa gyang kutuwa katiruyan. Ya ayyuhalladhina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ay yakunna khairan minhun. Ay mana niyan? Na heskan wa tigyan na tigo Allah ta'ala. Heskan wa miyamaratia. Na dipagisiwisawa o mga tao so pediran ang mga tao. Kapag ko to di pagisiwison na mas taralbisiran na gumas mapiasiran sa Allah subhanahu wa ta'ala adigyan ko tuwa di kiran di magisiwiso lagid mambuana so mga bai adi pagisiwiso o sabar kiran so sabagi kakapakayagyan ko tuwa di pagisiwison na mas taralbisi ko Allah adigyan ko tuwa tawa di na mga bai di magisiwiso mahurip Allah subhanahu wa ta'ala ini sumpatum man wallahu subhanahu wa ta'ala atigina wala talmizu anfusakum. Uban niyo pamawingi aginawa niyo. Wala tanabazu bil alqab. Nagudin niyo petetawagaan nagyang ko to mga rata ilano nagu mga rata angaran. Inisumbatum ng Allah subhanahu wa ta'ala sa gyang ko to katiruyan. Bi'sal ismul fusuq ba'da al-iman wa man lam yatub fa ulaika humudh dhalimun.
tantua marata atigu Allah subhanahu wa ta'ala agian kotoa kambararusa sa kanggel begas agian kotoa pemaka binasa ko kanggi ginawai sa para si ikwallah oriano kaparatia si ikwallah wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Nah sadna tigu Allah ta'ala sa ditubat nasiran so mga tawa tigu Allah ta'ala mga tawa mga bararusa agu milalalim mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Yang atitiyaman ko Abi Hurairah radhiyallahu anhu Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tigana la tahasadu di kanu pesisiga wala tanajashu nagu di kanu ini penggele bega yang koto najash yang koto najash nagi itu so ka pagayuni o dua kata wa muslim ko pediran sa pagayunan eran sa pagakaldiran lagi ang koto wa pedirana manusia mahorip Allah subhanahu wa ta'ala kumipantakukan degang. Wala tabagadu. Nagudikan watigu Rasulullah petutulaka. Wala tadabaru nagudikan petitali kuda. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd. Nagudi pengagaw sa customer so pedrekano. Sa dini yang pagagawi so pedian. Mahorip Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Nagubaluyan niya ginawa ni wa mga urip mo Allah Ta'ala magari-hari. Al-Muslimu akhul Muslim. So Muslim na pagari niya so lagi dia na Muslim. La yadlimuhu di niyang pelaliman. Wala yakhdhuluhu nagu di niyang petudang kumarganian. Wala yakdhibuhu nagu di niyang pemukagan nagu di niyang pakamukagan. Wala yahqiruhu nagu di niyang pupapakaiton. Tiyo Rasulullah at-taqwa hahuna. So atigiya so kalak para tiya sa ikwallah. Kalak sa ikwallah. Sanggila sa isagyang kuto ipkirang ito Allah. Na si imabapa dalam ko puso mahorip Allah subhanahu wa ta'ala sa ipturu Rasulullah agian kaya rarbiyan sa miyakatlo niya no to matero mahorip Allah oriyan yan na initundukun Rasulullah bihasbi mri'im minas syarri an yahqira akhahu al-muslim kesanaan din sa kadustaan kesanaan na kadustaan nagukarata agian ko tuataw agian ko tuwa kapag isiwisiwan niyan si ikaw pedian Muslim mahorip Allah subhanahu wa ta'ala. Udi na pagarinya na Muslim. Kullul muslimi alal muslimi haram. So atigyan so kipapantag no Muslim ko lagi dia na Muslim na palad no haram agyan ko tuwa kalaliman yan kanggalubugin yan sa marata ko lagi dia na Muslim may pantag ko rugo iyan udi na tamok yan udi na daradatian mahorip Allah subhanahu wa ta'ala. Mialipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atigyan na iyakum wadhan. Pananggilay ni watigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agyang ko tuwa marata akapantap. Fa inna dhanna akdzabul hadith. Agya tigyan na suka pangantap na miya ka rata-rata nagu pinakabuko ga katero nagu tutul mahorip Allah. Agya igira so tao na pangantap yan so lagi din na Muslim. Na din di makateruskan yan sa kabukagan. Mahurip Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tajassasu. Wala tahassasu. Di kanu penuriman. Di kanu penuriman atigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tabagadu. Nagudi kanu petutulaka. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Walu yan yung ginawa niyo. Mahurip Allah ta'ala magariari. Saan lagi dagyang kotuwa kini suguun rekanuron wallahu subhanahu wa ta'ala kama amarakumullah wala yakhtibu ar-rajulu ala khitbati akhihi hatta yankihahu aw yatruka nagudi penuk samiatigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam o mama subu baya pianok sa mano pediana Muslim sa taman sa mapangaruman yan udina makanggan natasiran sama pitasun. Mana so mu'min, Muslim na diyang kapakaya panuksaman, sububaya ka panuksaman o pedataw. Taman sa di mapasadagyang kutua bitiara, agyang kutua kaya panuksameron. Upang makamapangaraman yan, namya pangaraman yan. Na o di niya mamapangarama, kami pa sa dagyang kutua bitiaran, amya pitasun, nagubuka pa kaya panuksami o pedataw, mangorip Allahu subhanahu wa ta'ala. Ginan, mangorip Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga hadith, napalad na makang guguna na o sa kapag ipupanang gilai o agama Islam
sagyang kutua mga rarata hagalabag, nagudadabiatan, apa kabinasa sagyang kutua kang giginawai sa para sa iku Allahu subhanahu wa ta'ala.